na obi social Adom TV ya demo konsem foforo mu pani kwanche for the National Health Insurance Scheme no ano authority na no ye Dr. Bernard Okoboy ene wa pawo apomdin si achibai miensa ho ntoma ewa afomantam mu ene Stephen North Mensimu ewo Kenyasi na ni nyina ye amane boni Samia sorry ede amane bobi ba ye se yesi NHIS atena ye ni bi nanso ye gya no kwaye mu ewie gusunsu oguso chese basa na company fo akoma ne wormakwa akosiesie Adom TV kase etwasui Ojaba wo boy ya nananma hemfo NHIS adwumayefo apomde adwumayefo ene kabie wonfo nyina ebetwa hyiemu ewo Kenyasi ya na wodi ABA National Health Insurance Scheme aso ye miensa ewo ahafomantam mu ena Dr. Okoboy editu dwase enye no creda se National Health Insurance no sika wo so otua ma apomden aso ye ahodo wo mu entua okire mu se wo ka ma Ghana foate se National Health Insurance Scheme bosumi bia wotua Ghana cedi opepe oha ene aduon 150 million edema apomden aso ye a ewo omai Ghana mu senti aso ye no ebo ne homodin se be ya apomden si achi ben ebetimi agina ne nan so hospitals bebre obi so mo se denti no mujiska omuso wa fini ko boy my sky in iska bia every month you just come out all hospitals in Ghana every single month for the past 2 years because hospitals depend enim say omusa scanning no okasa onya ska obi anim onim and say you kasa ye the policy bia ba if you sunshine policy and that say every month you have about 150 million Ghana cedis to facilities across Ghana. Just Ghana, Ghana down no. Yedima Ghana doctors, Ghana Medical Association. Yedima omo mudin drama hospitals no, I pharmaceutical companies. En which I have for Muswafo George Boache editor National Health Insurance Scheme adwumayefo anim say wonsi amonten no anya nkyerɛkyerɛ emo manfo ye hia se wode wo ho eto saa pomden si achibai eso okade to aso say ensema hodo bi a etai scheme no achi no ama say nipa dodo na anyi ni senti say adwumayefo no ankasa ekoye nkyerɛkyerɛ emo manfo a ebetimi aboa Besra mpanimfo a eye adwuma ewo ha no yesra wo mo eno information make ho 70 Omoba, Omotrapa, Eluti, and authority. Dr. Okoboy and penny for Amamo, Fidia, with the Bayajuma. Monante, not more have insurance and all. They will. Sadabaya will be able to say, in some of Foka, have insurance and all. Yes, sir, in a tier. Nanusi yepe ena benkum hino wa ha Kenyasi number 2 ana mentapia hene ya wono ene tena epunti ewo dwumadi no ase ede sansemi etudwa first no na niema bi free nknaba yo minim niema na wokwa mu a na niema no isanka wokwa mu eche bona na se dua bi o se die yo na ade na kakwa na enduru ha ene de nyame ada wo ma yo yeso ebeye region no ene de niema bi na abase